Ağa, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yo'lda qolib ketganim, JT'ga borib qo'yasizmi? JT'ga borib qo'yasizmi? O'ling deb qo'yasizmi? Qancha? 150 tengam bor, yetkazib qo'yasizmi? Sen bor, bundan alsay. Jayma bu? Sen olsun aldat, gözün jetib olsa ahmağın tavsin borum. Davay. Ne oldu? Kalbattı. Ne oldu? Karısak kır. Ne oldu bana? Tinchlik qolg'as? Ko'mak kerak mi? Kömek gerek bo'lganda mashina birdenga bo'ldi. To'g'ri. Ko'mak desingda. Ko'mak bering. Teskanda ne bilesin bog'im? Ne bilganda ag'as. Kichkina bo'lsa-da jo'n jobasin bilim. Mashinaga o'tiringchi. O't oltiringchi yaxshilab. Kan, qayt baslan. O. Bas, gaz basınız. Maşallah. Oldu mu bavrum? Ha, bo'ldi ag'as. Bo'ldi bavrum. Allah razı olsun size. Rahmet, rahmet. JT'ga boram degening o bavrum ha? Ya. Jür. Olib ketasizmi? Jür. Hoppa bavrum. Mening janarmayimda tavsilayın deb atar. Yaqin o'rtada janarmay bekati bormi ekan? Qatelesmesem bir jarti chaqirimda bor-ku, alda. Baqa, polniy bagajir. Assalomu alaykum baba. Alaykum assalom. Ikkinchi raundga polniy baqib qo'yib Ha, sizga yo'q keldi. Nega tinchlik bor? Bastık aytib qo'ydi. Boshqalarmi? Ana o'zinglar. Bu bavrum kechirish bavrum. Ayb etdish. Men qatelib ketdim. Bo'ldi, ondan bunday bo'lib turadi. Janына 2 tengimiz. Егерде біреудің саған жасаған жамандығын кеше салған болсаңдар, фаинналлаха кана афуан қадира, екі есімді қосады. Сөзсіз Аллах тағала кеше салушы, көрдіңіз ба? Елемеуші, кеше салушы, және ол құдіретті дейді. Неге кешу мен құдіретті есімін бірге қойды? Көрдіңіз ба? Өйткені ол құдіреті жетеді. Мысалы біз бір қателік жасаған кезде оның құдіреті жетіп тұр жазалай салуға. Бірақ ол кеше салды. Сол секілді сізден де соны күтеді.